All right, from Ngurwe TV and Mount Kenya Digital. Muthenya muthi twina chairman mwenyewe. Chairman, kworotia. Kamera neno? Yes. Na isigere. Ni kagerete afio. Getawa idara ito the best chairman in East and Central Kenya. Thank you so much. Lekonyi itogani go kwanya. Yes. There before, comedy ndirakoretwo ikioneka undu wa bata muno na thaa ici andu nimekubarite we uraigua atia? Nie ndi mukenu ndigukuheria ati ndire mukenu nini. The comedy, the Kikuyu comedy is doing well. Na turacokeria Ngai ngatho ni uhoro ucio. Reke tuge comedy riu tiari rari. We are going levels. Okona show teno ikihoro set up njega uguo. It has costed millions. Na watu wamekuja. It's such a big thing. Tokiuga comedy is doing well. Yeah. Andu ngina makoretwo maikuona internet-ini na makako makifuata muno comedy-ini ciaku. At time nejo kwe hindi wari no ritu munene muno igwa uri ritu. I understand we have someone who is watching. Na no nirenda mundu ngimumotivate kana mundu ngimu-encourage. We kiambiriria kiahanaga atia na thaa ici kinyite kuhana atia? Reke njuge kiambiriria kwiragwo kiambiriria gwa cenyi. Ndio kana thima reko theka. No tuga kiambiriria kinini ri. Kioneka kigana gafego kara karisadi. Ndio kaga karisadi kana the mustard seed. Kakoge gafego kanini. But once kamekwa chini ya mchanga, kaitiririo mai, gakura ke muti umwe munene muno. So that is how talent starts. Ukambiriria ungigakura ni wira, utore itagiriria mai, utore uri magira, no muthenya umwe no ukaumira oguo ta muti ucio, no korwo umireirie meri thiini wa comedy. So that is the same process. Yeah. I know you're used to kurugama behind the camera utari na fans. Umuthi ndona wi haria mbere na fans ndarora ni ingi muno. How was the feeling? The feeling was nice. The Kenya bejuge waja one marakena muno. We audience ukikara uguo kware. Ne makaukire muno mathatheka. This is just amazing. Ona thaa ici ngimarora uguo ndirona. This is more than 1,500 people. Yeah. No kugukeneire Ngai. Akaigua geneire Ngai ni uhoro ucio. Yeah. What do you expect more from you? Expect a lot. We are planning short films here and there. Wento ko tukika uguo ida ritari kuraihu. Yeah. Leo ndiwe hekiuria kimunyenda kuria mundu. Ni kaundu kariku kamwe wekire uhei-ini waku karirikanaga guthenya wa muthi ginya gaguthekia. Ndathureria Ngurwe no tinie. Wega ni kwamba kumbura. Wega kwamba kuumbura hau tinie. Mugithureria Ngurwe. Mwina u. Mwana kadada yako itako munene na gitagwo wa hinya. Na my cousin itagwo Bernard. Ni twaganire muno na gitutengeria Ngurwe ndendete kirio. Serious? Mugutwa muginyania ku. Riu tuthie riu tukehithe. No gukorwo ukite na idea ya guthureria Ngurwe muthuri. Mwana kacio wetwo munene ndari mwega uguo na nemenyete kuria mboco. Na mboco no kyo ni legumes. Riu no gucomora. Gucomora kure. Yeah. Yeah, definitely. Haya, godora kamera iria wambe geithie mwiroreri wa Ngurwe TV no kimunyite gari goko Ngurwe TV. Mwiroreri wa Ngurwe TV na Mount Kenya Digital. Yes, TV. Negwenda ukonyita gani goko. Ikora subscribe to YouTube channel ici cigire. Kindly subscribe. Nyitirira andu aya. Aya nio moka gutuhoji mugatuona na twaikenera Ngai ni uhoro ucio. Yes. Haya, thank you and all the best. Thank you so much. Karibu sana. Asante. Safi.